Gledate emisiju Ovo je Srbija. U Zaječaru je završena 46. Gitarijada, najstarija manifestacija rock muzike u Evropi. Evo kako je bilo. Basi Stega, 46. Gitarijada. Gitarijada je dobila svoje pobednike. Prema oceni stručnog žirija, najbolji demo bend je Bas i Stega iz Beograda. A publika na Kraljevici, posle dve polufinalne večeri, odlučila je drugačije. Najbolja je mlada grupa iz grada domaćina, Vis Novi Dan. I to je tradicija, kao i spajanje motoskupa i rock manifestacije. Ali ovogodišnja Gitarijada imala je novine. 4 stage-a i svečani čin otvaranja na Felix Romulijani i veliku posetu. Svake večeri, kažu, bilo je više od 6.000 ljudi. Ne pamtim u zadnjih 10 godina sigurno, a možda i u svih 20, da je bilo ovoliko sveta. Ova godina najbolje bendove i najjače demo bendove. Motoskup sa ovih strana, ovamo je ove Gitarijada, sad ne znamo šta ćemo pre. Posle 21 godine na Gitarijadi ponovo Bajaga i instruktori. Ja želim da traju 100 godina i više. Znači, mnogo je lepo i drago mi je da sam večeras ovdje. Prvi put je proglašen rokonačelnik. Bori Đorđeviću uručen je ključ grada roka. Veoma sam počestvovan tom funkcijom. Zaječarska Gitarijada kao odskočna daska za mlade, neafirmisane bende. Apsolutno. I ima i tekako veliki značaj. I mnogi bendovi koji su danas velike imena su počeli na Gitarijadi Zaječarskoj i to treba da se nastavi. Gradonačelnik Zaječara je, kaže, naručio još 50 ključeva, a postoji konkretni planovi za budućnost Gitarijade. Ovakve velike spektakle mora da prati i razvijena infrastruktura. Ovo je sada dovoljno, ali za mnogo veće nešto treba će nam i tekako ulaganje. Mislim da će izgradnja i karting staze i celog kompleksa hipodroma, novog vašarišta i svega onoga što planiramo, pa i rock kampa i rock muzeja, što je evo ekskluziva za vas, stvar koja će doprineti da Gitarijada bude samo vrhunac nečega što se dešava čitave godine u Zaječaru. Gitarijada je rock manifestacija, ali sa 4 stage-a narednih godina okupit će i ljubitelje drugog muzičkog zvuka. Cilj nam je da svi ovi stage-ovi funkcionišu paralelno u isto vreme i da jedan drugome ne predstavljaju konkurenciju. Zvuci roka su utihnuli, ali samo do naredne godine, koja će, obećavaju organizatori, biti bolja od ove. I sve tako do jubilarne 50. Gitarijade, ali i nadalje.